Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya beke ye, weekly prediction, molaetša wa beke ye. Bona re na le tša pele tla sepela ka sepopego mang. Weekly prediction ya beke re la go mmo go yona. Ke na le The Magician. Ke na le The Empress in reversal. Ke na le The Queen of Swords in reversal. Ke na le The Temperance. Okay. Temperance. Ke na le The Fool in reversal. Ke na le The Justice. Okay. Ke sa tšwela pele ka baka la ka mokgwele dikarata tša ka di tšwile ka gona. Ke sa rata go kry-a melaetša e mengwe. Okay. The One of Wands. The Knight of Wands. The Three of Swords. The Eight of Wands. The Knight of Swords. The Seven of Wands. Okay. Now it's better. The Light of God surrounds me. The power of God protects me. The presence of God protects me. The love of God enfolds me. Okay. Arba fe fola. Kana fola ye. Mamile arena. Le badimo ba rena ba le go mo kganyeng. Our ancestor guides. Bathabe. Ba kgone re fa melaetša ya lekgono. Okay. Ke na le The Magician. Ke na le The One of Wands. So mangile a gago ba re o tsebe gore wena go na le tšelo ba o file tšona ka ra bophelo. Go na le dimpho tše ba o fileng tšona. Dimpho tšeo e ka ba ditalente tša gago, e ka ba bohlale ba gago, e ka ba thuto tša gago, e ka ba mošomo ya gago, goba e ka ba se sengwe se le gore wena wa se kgona ka ra bophelo. O nompa o sa itše serious. Ba bang le kgona go opela, ba bang le kgona go ngwala, ba bang le kgona go create di-story. Mo le gore o ka ngwala buka, o ka ngwala drama, o ka ngwala movie. Ba bang le kgona go ruta kore o motho le wa kgona go theeletša, wa kgona go ruta motho o mongwe a kgona go theeletša. Ba bang le na le care. O na le care ntši mo e le gore o ka kgona go tlhokomela motho a se tša lwala, go ra re o ka ba nurse, o ka ba doctor, o ka ba traditional healer. Ba bang le na le di-gifts tša go ba di-traditional healers, tša go ba di-sangoma, di-shaman, di-psychics, di-mediums, jwalo le jwalo. So di-gift tša rena ke tše dintši ene ebile di a fapana. So go lwena motho o lebelele talente ya gago gore talente ya gago ke efeng. And then as long as o sa follow talente wena o filwe go yona, talente wena o tlile le yona mo lefaseng, o ka se be successful felo. O tlo trya ka mo wa re o moketekete ba dira sore ke dire so le nna, wa trya wa se be successful. Wa thoma iputša nna gantši bona ba šomišeng, ya bana ga ba šomiše selo. Wa followa ditalente tše ba di filego ke their spiritual guides. So
tseba ditalente tša gago, o bitše mangwele a gago, o bitše badimo ba gago, o bolele bona ka ditalente tša gago, o ba kgopela ba o guide further. O tlo theeletša ka mehla bantši ba bolela le wena, and then wa kgona go followa di-instructions. Okay, one batho ba mafelo ba nromela melaetša mo di-YouTube jalo le jalo, o tlo mpotša nna ke bolela le badimo jwang, ke kwa melaetša badimo jwang, le tša mohuta owe di nyaka consultation. Ge le o na le potšišo tša mohuta owe, go bohlokwa gore o buke consultation. Ge le gore o na le dipotšišo ka ditoro tša gago, o nyaka tlhathollo, go bohlokwa gore o buke consultation. Ka baka la gore le ge le toro ke tšholla ditaola, ke connecta le manyeloi. Ge le gore ke a go šomiša bibele le gona ke connecta le modimo, ke connecta le manyeloi a ka le manyeloi a gago gore ke kgone go tlhatholela toro ya gago. Ga ke no e tlhathola out of the blue, ga ke no guessa, ga re šomiše guess work, ebile ga re bolele maaka, ke monna ke šomang gona. Okay, ba re gona le an amazing opportunity e botse kudu e le gore e tlo tla go wena bekeke. That's why ke re o theeletše ditalente tša ba se ba botse ka talente rona le talente tša gago, so theeletša molaetša owe gobane go na le something se se tlo diragalang this week, an opportunity. Ga e le gore ga o tsebe talente tša gago, opportunity e tlo go feta. E ka ba opportunity ya mmereko, e ka ba opportunity ya business, e ka ba opportunity e le gore something se le se tlo tlišetša tšhelete. Ke nyako cleansa space sa ka, sorry. Okay, so opportunity e tla tla, ba re tshwanetse o be strong, o be le courage, o be le mafolofolo, o be le maikemišetšo. Ba re ye ke nako e le gore wena o tšee action, o se ka no bolela wa re ke tla ema ka maoto o tšee action. Ba dira ntho e le gore wena wa e rata, dira ntho e le gore wena o passionate ka yona, you are passionate about. Dira ntho e le gore ke ye nngwe ya ditalente tša gago, ye nngwe ya di-gift tše le wena o di file ke manyeloi a gago. Ke na le the Empress in reversal, ka buša ka ba le the Knight of Cups. Mo molaetša ko kry-ang ko la gore bothata ka wena kore ba tla go wena manyeloi a gago, ba bolela le wena ka ditoro, o ka ba le motho le gore o lebala ditoro goba ga o di gopole ka moka, goba ditoro tša go di a confuse, di tla in parables ka mehla, le tša rena di tla in parables, ga o kgone go hlathola ditoro tša gago. So ga o kgone goba le ge le o di kwele ebile o a di understanda, but the minute o fetša ka toro ela ga o sana taba le yona, ga o sa dira mošomo le ba le o dire ka toro ela, ga o sa dira lwetše le ba le o di dira, ga o sa followa those instructions o lebetše ka yona. Ka nako ma bolela yona ka intuition, ka nako ngwe through telepathy, ka nako ngwe ka division, jwale le jwalo. O tlo dependa wena mangwele a bolela le wena jwang, mangwele a rena ba bolela le rena ka tsela tša go fapana. That's why ke na le course ya spiritual awakening, because course la spiritual awakening ke mo e le gore re dila ka di-class ka mokana ga tšona, ka all the spiritual gift, like ntle le tša go thwasa, ntle le tša go parola moya, but re bula moya spiritually, re šomiša energy. That's what we do, gore motho a kgone go realize di-class tša gago, re yena o na le di-class tša mohuta mang. Ga e le gore ga o na any gift ya di-class, it's okay, but at least you will know gore na o connecta le mangwele a gago jwang, because course ya rena e advance. Okay, and then e kgona go thuša le rona o tlo tseba jwang go cleansa your space. Re bolela ka energy, re bolela ka go cleansa di-negative energies, re cleansa di-roaming spirits, re cleansa di-earthbound spirits. Ke di-spirits tše o ka se di bone with your naked eye, but a spiritually gifted person o le gore o na le gift ya o di bona. Go na le batho ba le gore they are spiritually gifted but ga ba na gift ya go bona dilo tšowe, batho ga ba le ba le gore ba na le gift ya go bona dilo tšowe, then o kgona go di bona, gift le ya bulega o kgona go di bona, goba ge e le gore ga o na that gift, but then dilo tšeo go tšele gore maybe di gona ka motseng wa gago, go na le di-spirit-nyana ka motseng wa gago, wena ga o tsebe. That is why dilo di fela dihlakahlakana, that is why le fela lelwa, that is why ka nako ngwe le bitša motho a tlo thekga, ga a fetša go thekga mola still go sa no tshwana. Motho la o thekgile, ngakela e tlile ya thekga ka dipheko tše le gore ke tša go thibela bathakate, but di-spirit di sa le gona. Pheko tšela di kobe di-spirit, di koba bathakate, di koba anything to do with bathakate. Ga e le gore ke spirit se le se rometše ke mothakate, then e tla se stop, but ga e le gore it's just a roaming spirit, e ka se stop. And negative energies ke le tšele gore di ba gona all the time, re kopana tšona mo di-strateng, and then e kgona go attach mo go wena. Evil spirit ke ntho e le gore o ka kopana yona mo tseleng,
o ba yana re fete ya diseta tsana ka lapeng la gago ge le lapa la gago ga le energetically protected. Okay, ba re gona le ntho o santse o realize ntho ile o tlo realize this week akere ke ntho ile re ya mana le marato ntho ile re ya mana le marato ka nako ngwe na le go ipotsa gore mohlomong a o accept marato wa kry from batho ba bangwe, your family members, batho ba o šomang le bona jwalo le jwalo, you don't accept them ka ra bophelo ba gago akere. And then ke nako e le gore o bone dilo tša bohlokwa tšelo batho ba o direla tšona, lerato le le botse le ba o fang lona o le appreciate. Ge e le gore o single, yes o ka kopana le motho e le gore o tlo mo rata, and go bohlokwa gore o e rapediše relationship eo kare o ka notla anyone, and motho e le gore le wena motho le a phelang goba di-qualities tša gage ga di fete tša gago, ga o rate dilo tše di itseng ka yena, o ka no se bone ntho, but as time goes on wa thoma o realize gore mare ke be ke ya kae mara. So go bohlokwa gore o rapediše a good relationship. Okay, go ba bangwe ge e le gore o kare ka relationship already o ka kgotse le gore o ba le feeling ya gore something ga se sepela gabotse ka ra this relationship, go na le ntho e sa sepela gabotse ka ra this relationship, you are not happy at all ka ra this relationship. And then go ba bantši ba bolela ka batho ba ile gore ba rata dilo tša tshwana le art le poetry, ke batho ba ile gore o tlo realize di-gift tšo nago le tšona, most ke dilo tšelo di tsamaišanang le art le poetry, go opela jwale le jwalo. Okay, ke na le the Queen of Swords in reversal, ka buša ka ba le the Three of Swords. Okay, mangwele a gago ba re ke bekela ile gore tša marumo a gago a bee fase, go se ka wa ba le any arguments, go se ka wa ba le dikgagano, go se ka wa ba le dintwa ka ra bophelo ba gago this week. Yes, something sona se tlo diragala, ntho e le re tlo go koša bohloko, but o seke wa re go ya go e solva wa e solva o le very emotional. Go na le mathata mangwe rapela pele o ke phe space sa gago, and then go kwa moya o ile fase o theohile, and then ke gona mo ile o tla kgona go solvana le yona, o tla bona o tlo kgona go solva bothata bowe ka bohlale bo bontši. Mathata mang ka ra bophelo a nyaka bohlale, ga a nyake mašata, a nyaka bohlale, ga a nyake dintwa, a nyaka bohlale. So gona ntho e le re tlo diragala, you're going to be very sad, e le re tlo go nyamiša kudu-kudu, but o tlo fola ge nako ntše ya gona. That is why ba re o ska lwa, o ska kwata, o ska dira eng, wena rapela. And then o kgaogane le tše diragetseng in the past, le tšelo di ka ba di kwešiše bohloko. And then ba re ge o ka tseba gore wena ka bosone wa tseba go control di-emotions tša gago, o tla gola spiritually, o tla gola mentally. Ba re ka re ga leeto leo le sepelang leeto la gago le tletse ka di-challenges tše dintšhi, ye swantse o no e accepta. So but then e ba bohlale, tseba rona di-challenge tšeo swantse o di solve ka tsela mang. And then ye nngwe gape ba bolela taba e la gore o swanetše o gona batho bele ba ka tla go wena, those who are in need. So go bohlokwa gore batho ba o ke phe nako ya go ba thuša ge e le gore ka kgona go ba thuša. Ba bangwe ba ka nyaka thušo ya tšhelete, ba bangwe ba nyaka di-advices, ba bangwe ba nyaka a shoulder to cry on, ba thuše ka mokgwa ka kgonang go ba thuša ka ona. Ba bangwe ke motho la gore o nyako tla go wena o botša mathata a gage o mo theeletše, so theeletše ge e le gore o na le a listening skill. Ka buša ka ba le the Temperance, ka buša ka ba le the Eight of Wands. Okay, mo ba buša ba re ke thute gape le go balansa dilo tša gago, gore this week you need balance in your life. Balansa bophelo ba gago, balansa di-emotions tša gago, balansa your gifts, balansa your soul, o cleanse, o purify, e be balanced. Okay, o balance le di-chakras tša gago. Ba re gona le tše dintšhi di tlo diragala bekeki,
already maybe there's too much going on in your life right now. Honali stress, you are feeling stressed, you are feeling anxious, you are feeling overwhelmed. Honali stress sinchi. And ba stress se unali sona, ne? Se sengwe a se cause ke mathata ile gore a tlisha ke batho ba bang ka bophelo ba gago. Se tlisha ke di opportunities tse ile gore di etla ka bophelo ba gago. Di opportunity tseo di tlotla le di challenges. So di opportunity tseo a ena pe ile a soft walk. No, o tlo feta ka di challenges. Gore go no fitlhella lo tsela tse di botse tsela ile gore di etla ka bophelo ba gago. Gona le ma bridges santse wa tshele. Gona le mongwe mo tla ba o sepela taba o tletse mebetlo mo fase moke o swanetse ke thute go navigate o thute gore na wena o tla gata ka ile ka mebetlo o iske ya go tlhaba ke tsona di challenges. And then ba o thute go multitasker. O multitasker ke motho la go tshela gore maybe o na le mishumo o dira mishumo mentsi kana go iteye go bona le mebereko e mentsi kana go iteye go ba o na le di responsibility tse dintsi kana go iteye goba o na le priorities tse dintsi kana go iteng. So ke thute go multitasker those things gore o kgone go ba successful. And then o ba bangwe ke bona leeto le le wena o tlo le tšea le amana le kgwebo e ka ba business e ka ba mošomo wa gago mara ke leeto le amana le mošomo le wena wa o dira. Okay, ke na le the Fool in reversal, ke na le the Knight of Swords. So ka nako nngwe ba se ba butse gore o realize di talente tsa gago, but for some of you go ka nna wa ba boima gore o di realize di talente tsa gago. O le ka go searcha, o le ka go lebelela gore mara nna botse keng talent ya ka, botse keng gift ya ka, but ga o kgone go e bona. Bothata ke ntela gore ga o nke phanako ya o dula o noši, wa connected to your soul, wa connected to yourself, or connected to your higher self, or connected to your guides. That's the problem. So le ga melaetša itla ya tla itsena ka mo ya tswa ka moki ya se dule ka mohlogong, and then o feletša o lebetše ba re e ba focusa and then ba re go kopana le mathata a solve ka bohlale e seng ka di emotions o ska solve ka tsela tša go kwata. And then before ka tša any action nagana ka ntho we pele e nagane e assess pele before ka tša any action go make sure ya gore di actions tša gago ditlamorago tša tšona ga di tlo koša bohloko o ba tša koša batho ba bohloko. And then ke na le the Justice card ka buša ka ba le the 7 of Wands. So mangelo a gago ba go botša gore ka ra mathata ka moka kopanang le ona ka ra bophelo di challenges meleko e le gore manaba ba go foša ka yona, tseba gore mangelo a gago ga se ba o furalele ba gare ba go fa maatla a gore o lwento ye ke ya semoya mo e leng gore le bona ba santse ba tsene ba tla tsena ba tla go lwela gomme o tla e fenya ntwa ye ke ya semoya o tla fenya manaba a gago. Dilo tše dimpe tše di dirilweng mo go wena ka mokana tšona di tla boela morago go batho ba ile gore ba di dirile. Meleko e fošitšwe mo wena e tla boela morago, marumo ba o tlhabileng ka ona a tla boela morago, dilo tše di utswitšweng go wena di tla boa back mo go wena. Ba re ke nako e la gore ema ka maoto o ke protect, and then ba re o be le tshepo o ke protector o ka kgotsa ke protector but o sa believe gore dilo tše ke di šomišang di tlo protector. Then goba ga ile maybe o protector ke motho wa ngaka o dira cleansing but wena ga ona believe ga o believe go dilo tšela a o fileng tšona gore di šomiše so wena wa di šomiša but without believe ya gore mo ke hwetša pholo, mo I'm protected, mo ke fenya manaba, then dilo tšeo di ka se diragale. O ka hwetša o rapela mara o sa believe gore dilo tšeo di rapelang di tla diragala goba o sa believe gore thapelo tša gago di a fitlha kwa legodimong, obviously di ka se fitlhe. So you need belief in your life.
ba re e ba le boitshepo. Ba challenges tse le o tlo kopana le tsona di nyaka boitshepo. So as long as o sa ke tshepe o ka se kgone go fenya those challenges, mathata o ka se kgone go a fenya, mara gore o a fenye o nyaka boitshepo. And then ya mafelelo molaetša kwa gore o choose di-battles tša gago, o choose dintwa tša gago ka bohlale. Go na le dintwa tše e le gore ke meleko e rometšwe, they are done on purpose. So o swantse o kgone go di-identifier, then o ska ba wa di-entertainer. That's why ba re o choose dintwa tša gago ka bohlale. The minute o thoma go entertainer ntho le gore ke meleko, moleko o e tla go wena wa ke protector, ga o entertain. O entertainer o fa maatla, ke ntho e le gore mana ba gago ba inyaka, o ba fa maatla o dira gore moleko la o be strong. Instead ya o dira gore o be strong, ke protect him. Go ke protect, moleko la o felela ke maatla. And because o felela ke maatla, o diragala eng? O boela morago mo tswang gona go beng ba ona. And then go boela morago o dira o go batša beng ba ona, ga o go batše wena. Ke a le leboga, le be le beke e botse.